Siyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu Jesu. Siyathemba ukuthi iholide namhlanje nikwazile ukuthi nilithakasele nemndeni yenu. Intshumayelo namhlanje sizobe sithola umfethu nobaba uMusa Nzimande. Siyathemba ukuthi izobe usizo empilweni zenu. Ngithanda ukunibingelela nonke basalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Namhlanje sizofunda incwadi yabaseKorinte bokuqala chapter number 6 okuyisahluko sesithupha. Ivesi sizofunda lapha kuvesi number 9. Kepha kanazi yini ukuthi abangalungile abawulidla ifa lombuso KaNkulunkulu na? Ningadukiswa nasifebe nabakhonza isithombe nasiphingi nazihlebongi nabesilisa abalalanayo namasela nabahahayo nazidawa nazithuki nabaphangi abawulidla ifa lombuso KaNkulunkulu babe njalo abanyekini, kepha senahlanzwa senangcweliswa senalungisiswa ngegama lenkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu ongcwele, sibonga ntambama umsa wakho sinikeze wona ukuba sifundele lelizwi sambuleleke kulo. uNkulunkulu wethu namandla, ngithandazela kakhulu ukuthi njengalokho inkosi silifunda lingene endlebeni, wena nkosi ungalishumayela enhlizweni zabantu, ilona lo oluzwayo aphenduke, okukakhulukazi kuthina esibizwe nguwe. Ngegama lenkosi yethu Jesu ngiyathandaza, amen. Umpostoli Pawuli kule ncwadi yabaseKorinte uzama ukulungisa isimo sebandla nesimo sokucabanga kwabazalwane maqondana nokuziphatha kwabo besebandleni likaKristu Jesu. Lana ke kule ncwadi esifika kuyona, abazalwane babe sebemangalelana beyisana enkantolo. Ukwahlulela phakathi komzalwane nomzalwane kwakusekunikezwa labo abangasibona abazalwane ukuba bangenelele indabeni zabazalwane, ukuze abazalwane bakwazi ukuthi kube khona ukuthula phakathi kwabo bobabili. Umpostoli Pawuli ke uyakusigxeka lesi senzo and usikhomba ngqo enhlizweni yaso ukuthi bona uqobo lwabo labazalwane basukile kwindlela kaKristu Jesu. Umpostoli Pawuli ke ubabuza umbuzo ukuthi ukhona yini onendaba nomunye onesibindi sokumangala kwabangalungile, kungabi kwabangcwele na? Ngamanye amazwi umpostoli Pawuli kule ncwadi usilethela igama noma usilethela uhlo labazalwane olwahlukene, ufaka leli igama elithi abangalungile. Abanjani ke abangalungile bazalwane? Ilabo umpostoli Pawuli ababizwa ngokuthi abangakholwa. Kuyona ke le ncwadi umpostoli Pawuli uyasehlukanisela phakathi kwabalungile nabangalungile. Umpostoli Pawuli udweba umuqa obovu owenza ukuthi labazalwane bakhumbule ukuthi kahle kahle kukhona umahluko kwabantu bephila emhlabeni, kwabakholwayo nabangakholwa. Umuqa muni lo khona? Umuqa othi kukhona abalungile, kukhona abangalungile. Ngakho umpostoli Pawuli ukhuza abazalwane ukuthi sebenesibindi sokuthi bazibaye kwabangalungile, abazi ukuthi abangalungile bona uqobo lwabo bawulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Lana umpostoli Pawuli usebenzisa amagama, igama elithi anazi yini. Ongazi ukuthi abazalwane bese bekhohliwe ngoba kuyenzeka ekukholweni ngenxa yobude bendlela izinto zijika sezifana, kube sengazi ukuthi okholwayo nongakholwa kuyafana. Mawuya nje emhlabeni ngaphandle kwebandla uzofica abantu bekutshela ukuthi ukukholwa nokungakholwa sekuyafana. Uzofica ngisho nabaziphatha ngendlela engavunyiwe izwi lenkosi
bezibiza ngabazalwane bethi nabo bayakholwa kodwa bengasibheki isimo impilo sokuphila kwabo ukuthi ngabe baphila ngakhoni izwi lenkosi elibanikeze khona. Ngakho kumpostoli Paul udweba umugqa la ukuthi kahle kahle kukhona abakholwayo labe kuthiwa abalungile nabangalungile. Uma ufunda leli gama elithi anazi yini uthola kuverse number 2. Uthi anazi yini ukuthi abangcwele bawahlulela izwe na. Ngamanye amazwi umpostoli Paul uveza abangcwele bese simweni esingcono kakhulu kunabangalungile. Uthi laba bantu bangcwele futhi impilo yabo nokungcwelisa kwabo kubenza bafanele nokwahlulela izwe. Uverse number 3 uthi anazi yini ukuthi siyakwahlulela izingelosi na. Umpostoli Paul uyaveza ukuthi ngisho ingelosi uqobo laba bangcwele bawukwazi ngisho ukuzahlulela. Ngamanye amazwi ukukholwa nokungakholwa kufani. Laba bakholwayo iBhayibheli libaveza ngokuthi bangcwele. Ngamanye amazwi ke laba bangakholwa labo bavela bengekho ngcwele. Umpostoli Paul ke uveza la ukuthi kungani ehlukanisa laba bantu. Ingoba ugxeka lesi senzo sokuthatha izindaba nje ezincane bezise kubantu abangakholwa. Okungenzeka mhlawumbe uma singenza isibonelo uthothi kunabazalwane ababili ebandleni mhlawumbe ababolekene imali bese kuthi ke lo ongasakhona ukuyikhokha uzothathwa yilo ombolekile imali abesemisa kwabangakholwa akhulume ngaye noma acele bona ukuthi bazomxazululela lelo daba. Umpostoli Paul ke usuthi akufanele kube njalo kubazalwane ngoba bangakholwa kahle kahle abakwazi ukwahlulela ngendlela yokulunga. Usethi ke verse number 4 ngakho ke uma ninamacala lokuphila niyakubabeka yini abangenasithunzi ebandleni babe ngabahluleli na. Ngamanye amazwi abazalwane kumele bazibekele abantu ebandleni abanesithunzi ukuze bakwazi ukwehlulela phakathi kwabazalwane ebandleni. Labo bantu babizwa ngokuthi abaholi noma babonisi ukuthi ngesilungu sibabiza ukuthi ama-elders noma befundisi. Usike labazalwane ke abanawo amahloni. Uthi verse 5 ngisho lokho kuba nibe namahloni kunjalo kanti akukho namunye phakathi kwenu ohlakaniphileyo onganquma phakathi kwabazalwane bakhe na. So ngamanye amazwi kunomahluko omkhulu phakathi kokholwayo nongakholwa. Sibuyele ke kuleli verse silifundile. Uyabagxeka ke labazalwane umpostoli Paul uthi nguverse number 8 uthi kepha nina uqobo niyona niyaphanga niyakwenza lokhu nakubazalwane benu. Akagcini ngokukhuza isenzo sabo sokisa izindaba zabo kubantu abangakholwa ukuba bazahlulele kodwa bona uqobo sebephile ekukholweni kwabo baze bakhohlwa ukuthi kunomahluko phakathi kwabakholwayo nabangakholwa. Bona uqobo sebenza izenzo zokungakholwa. Uthi umpostoli Paul bayaphanga and futhi bayona bona uqobo and abagcini ngokwenza nje lokho bakwenza ngisho uqobo kubanye abazalwane babo. Usebakhumbuza kuverse number 9 igama leli lithi anazi yini uliveza kwesithathu. Uthi kepha nazi yini ukuthi abangalungile abawulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi noma ngabe ubani obekade ekholwa kodwa wahlala wagcina engasawubona umahluko phakathi kokholwa nongakholwa. Umpostoli Paul usathi umahluko phakathi kokholwa nongakholwa usekhona. Udweba umugqa uthi anazi yini uthi laba ababizwa ngokuthi abalungile abawukulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Kulo ngumlaleli ekhaya owazi ukuthi ukukholwa nokungakholwa kuyafana. Ngifisa ukumkhumbuza ukuthi umuntu ongalungile akawulidli ifa lombuso kaNkulunkulu. Kubalekile lokhu ukuyihlola impilo yakho nokuyihlola indlela yakho yokubuka izinto. Ukhumbule ukuthi uNkulunkulu yena okwazi ukusho ukuthi ngubani okholwa nongakholwa. La uNkulunkulu usivezela ukuthi kukhona umuntu olungile, kukhona futhi umuntu ongalungile. Lowo olungile uyakudla ifa lombuso kaNkulunkulu.
lo ongalungile akawukulidla ifa lengumbuso kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi umpostoli Paul ufaka iwarning uthi ningadukiswa. And methi ningadukiswa umpostoli Paul akasho nje izindaba ezithize ezikhulunywayo zeimfundiso kuphela, but nje uveza impilo yomuntu ongakholwa. Uthi ningadukiswa sifebe. Ngamanye amazwi ukufeba noma ukuzibandakanya ocansini ungashadile iBhayibheli likuveza kuyufebe lo. Uthi ningadukiswa ke lolo hlobo labantu. Aphinde futhi athi ningadukiswa nabakhonza izithombe. Banjani abakhonza izithombe? Nangoma yini umuntu ayikhonzayo engasiyena uNkulunkulu. Ngisho ngathiwa abakina sebafa badlula emhlabeni la besikholwa ukuthi balele balindele ukwahlulela. Mawukuthi umuntu unokwethemba bona ngaphezulu kokwethemba uNkulunkulu, naloba kuthiwa icashaza elincane kangakanani lokubethemba. Uthi umpostoli Paul lo muntu akalungile. Nalabo abaphingayo abathi beshadile kodwa babe bephumela ngaphandle bezifunela okwabo ukuthokoza okungaphandle kwaloku uNkulunkulu abanikeze kona emshadweni. Uthi labo bantu umpostoli Paul abalungile. Ngakho mawunjalo umpostoli Paul uthi awulungile, impilo yakhe ivezwa yilokho. Uthi umpostoli Paul awulungile, noNkulunkulu uqobo uthi awulungile. Uthi ngisho nazihlobongi, uthi mawusihlobongi awulungile uqobo. Mawukuthi ngowesilisa olala nabesilisa, lithi nabesilisa abalala nayo. Ubutabana uqobo buveza ukuthi umuntu onjalo akalungile. Angikhathali noma ngathiwa bangakho abantu ababamelayo emhlabeni namalungelo abo. Anginayo inkinga nalokho. Bonke abantu kumele babe namalungelo, kodwa likhi ilungelo lokuba ulale nomunye umuntu wesilisa ngokukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi umpostoli Paul uthi lowo muntu unjalo nje kungenxa ukuthi akalungile. Abesilisa abalana nayo bazalwane iBhayibheli libaveza ukuthi abalungile uqobo lwabo. And abawukulidla ifa lengumbuso kaNkulunkulu. Nakuba uhulumeni angasho athi bafanelwe ukuthi baphile ngendlela abafisa ngayo. Angiphiki nami kulokho. Wonke umuntu angaphila ngendlela afisa ngayo, ngoba umuntu unentando yokuzenzela noma ikuphi. Kodwa ulayini umpostoli Paul uyawudweba phakathi kolungile nongalungile. Uthi ongowesilisa olala nomunye umuntu wesilisa, even if ngathiwa owesifazane olala nomuntu wesifazane, lithi iBhayibheli lo muntu akalungile futhi akawukulidla ifa lengumbuso kaNkulunkulu. Umuntu owebayo uthi namasela verse number 10, nabahahayo nazidakwa nazithuki nabaphingi abawukulidla ifa lengumbuso kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi izono zonke lezi bazalwane ezisempilweni yomuntu. Ukudakwa nje isono esithandekayo. Ukuthuka isono esisithandayo, untshontsha isono esisithandayo. Kodwa umpostoli Paul uyawudweba ulayini uthi abantu abaphila ngokunjalo abawukulidla ifa lengumbuso kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi ukuthi isono singcono kunesinye akwenzi ukuthi leso sono udle ifa lengumbuso kaNkulunkulu. Mawukuthi senza izono ezinjenganalezi, umpostoli Paul noma ngabe kuthiwa ezinjani, umpostoli Paul uthi asilungile and umuntu onjalo akawukulidla ifa lengumbuso kaNkulunkulu. Uverse number 11 usinikeza ithemba labazalwane laba abakholiwe uJesu Kristu. Uthi ke babe njalo abanye kini. Ngamanye amazwi kunethemba lalokuthi kukhona ukuguquka kulezi zinto. Kodwa akekho ongakwazi ukuguquka kulezi zinto ngaphandle komuntu ozibone ziyisono, wabe seseyibona ziyisono, wafuna ukusizakala abesethola ukuguquka. Uthi ke kepha ke ikhona indlela yokuguquka noma ikhona indlela yokwenziwa sibe ngcono kunalokho esiyikho ngokwemvelo. Mafunda incwadi yabase-Efesu chapter number 2 uverse number 1 wakhona iBhayibheli lisivezela ukuthi izinto esihamba ngazo lezi, imisebenzi yobumnyama esihamba ngayo le, and uyasivezela ukuthi kuverse number 3 wakhona ukuthi lokhu sikwenza ngenxa yemvelo ngoba siyizoni ngenxa yemvelo. So umpostoli Paul ke akathathi lokhu kuphela, agcine ngokusitshela ukuthi
impilo enjani esikhiphayo ekutheni sibe ngabantu abadla ifa lombuso kaNkulunkulu. So zonke lezi zinto ukuyipractice ukuzenza kusenza sibe senkingeni yokungabi abantu abazodla ifa lombuso kaNkulunkulu. Chapter number 2 wase-Efesu uthi niphilisile nani nanifile ngeziphambeko nangezono zenu enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe. Kunendlela yalelizwe bazalwane. Wonke umuntu ahamba ngayo, wonke umuntu afisa futhi ukuhamba ngayo, nayijabulelayo, nevunywa ngisho uhulumeni uqobo. Indlela yalelizwe leyo. Angikhulumi ke ngendlela yalelizwe, ngikhuluma ngendlela engasiyona yalelizwe, indlela kaNkulunkulu odale lelizwe. uNkulunkulu uyasivezela ukuthi ke kumele sihambe ngendlela yokulunga, kukhona nendlela yokungalungi. Kodwa ngokwemvelo singabangalungile. Uthi ke la enani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osebenza kubantwana bongalaleli. Isasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama. Uhamba kanjani umuntu walelizwe? Uhamba ngeenkanuko zenyama. Inkanuko ilento esifisa ukuyenza, umzimba wethu eyilangazelelayo. Akuwona manga bazalwane ukuthi umzimba wethu ufuna okwawo. Kufana nowesilisa lana nowesilisa uzokutshela ukuthi umzimba wakhe ilokho okufunayo. Kodwa uNkulunkulu uthi cha, lokho kungalungi. Uthi lana senza intando yenyama nengqondo. Umuntu ongakholwa uNkulunkulu wenza intando yenyama, ufuna ukulandela ingqondo yakhe, and uveza ukuthi la ngokwemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye. So ngamanye amazwi singabantu abadalela ukulahlwa masinjalo. Singabo kulahlwa. Kodwa ku verse number 11 wabaseKorinte bokuqala chapter number 6. Umphostoli Paulus ke babe njalo abanyekini kepha senahlanzwa, senangcweliswa, senalungisiswa ngegama lenkosi uJesu. uJesu Kristu ngokufa kwakhe ngokuza kwakhe emhlabeni ukungcwelisile konke lokhu kulabo beza kuNkulunkulu bezivuma lezi zono. Becela kuyindlela entsha, becela kuyunembezo omusha ukuba bakholwe uJesu Kristu. Uthi uNkulunkulu ke ngaleyo ndlela uyabahlanza futhi uyabangcwelisa futhi uyabalungisisa ngali igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Okusho ukuthi ngawo umsebenzi owenziwa uJesu Kristu. Aphinde futhi angabenzile kokuphela ngomsebenzi kaJesu, abanika umoya uthi senangceliswa ngegama lenkosi uJesu nangomoya kaNkulunkulu wethu. uNkulunkulu banikeza umoya ongcwele obasizayo. Lezi zinto ziyasala abazalwane isikhathi nesikhathi zifike zifuna ukuyikhumbuza enyameni yethu, kodwa iBhayibheli esivezela ukuthi uNkulunkulu uyasingcwelisa nangawo umoya wakhe ongcwele asikhuze singahambi ngalendlela. Ngamanye amazwi ke namhlanje ilona lo umuntu olizwayo leli lizwe yazini ukuthi uNkulunkulu uyasingcwelisa. Masibuyele kuJesu Kristu simkholwe, simethembe, and uNkulunkulu ngokukholwa uJesu Kristu umsebenzi awenzayo ukuthi wangenziwa isono sethu, wenziwa isono ukuze thina senziwe sibe ngokulunga kaNkulunkulu. uNkulunkulu zonke lezo zibalela kuJesu Kristu. Siyabonga kakhulu ngokuthi niphinde nisiphe indlebe. Sibonga kakhulu nakubaba uNzimande okuyena uthatha isikhathi sakho ukuthi alungiselele intshumayelo namhlanje. Intshumayelo kanje ziyatholakala ku YouTube na ku Spotify, Amandla Enzindiso podcast lapha ku YouTube endaweni yokuphawula. Siyangqugquzela ukuthi niphawule khona nibuze nemibuzo.